Ni kutangira porogaramu yitu ey'obuhingi n'oburisa naza omu Rugando Bugangari Rukungiri district kandi natayayira begumanya baguma ogu n'omuhingi w'omwani aine eka zikuhika 20 aho noreba akoreka ngo aine omutindo murungi already nore natambura omu kitaba ekitaba nikiri omu muhanda gw'amizi so amizi akagakwata tegakutambura nigaguma omu mwani gwe konakoni kamwe akakoryo kokureberera omwani kurungi kandi omu porogaramu yitu eriizooba nituza kureba omutindo gw'omwani ba farmers nibakira kuteganisibwa omutindo gw'omwani mbwenu begumanya naza kutushoborera omutindo gw'omwani nikimanyisa ki kureba ngu twaza aha bei ndungi waba oine omutindo murungi notunga ebei ndungi. Omuheereza wawe ndi Ivan Tusimi, reka tuganire nawe kandi turebe uko wakubasa kuhinga omwani okahika aha katare oine omwani murungi. Omwani n'ekihingwa kimwe ekirikutahiza abantu sente nyingi kandi nigugumizamu gutahiza ihanga munonga ahabw'okugira ngu gwine akatare k'ensi yoona. Okurigyerera aha kitongore kya Uganda Coffee Development Authority ekirikujunaanizibwa aha mwani omu ihanga nikyoreka ngu amaka garikuhika 50,000 nigabaho ahabw'okuhinga omwani. Amazina ganje nibanyeta Begumanya Cipriano Baguma. Hati niyo egi enterprise y'omwani nangwa coffee plantation eri muri Rugando ekyaro eki ni Rugando kandi egomborora ni Bugangari district ni Rukungiri. Business empango eyinye no muri ege kyaro Rugando ninga project empango no y'omwani ine coffee plantation kandi egi coffee plantation hati ahiyahika nyine acres 20 mwenu turikweta nka coffee story hato muri eke cyaro kuza kutandika project egi y'omwani nkatayara yonko mu myaka nki 10 enyime hingwire nkashanga ecyaro kirye nyuma munonga abantu batine ntasi batina gukora mirimo abantu bakabaruga hano baza cyankwanzi kiboga kukora mubendo kukora omyanokwe bari kuza kulisa bari kuza kora amalisizo hati bareta busente buke butari na makuru bari kubanza baraba na Kampala transport burye buhwaho nyo nasharamo nyonde iteje project kuno abantu babone mirimo kuno so nabanza na testing omwana hifaho twareba hekiti cyamani cyango inkiruga mukiro nkatano hata uno nakolire test nija navuga naza wa Kawere ni coffee plantation eri muri Mubende nareba itakari baye bahingire bomwani kandi eri plantation mpango eri kushira hakaki nashanga ngu eri takari kandi rishwana neri yakuri so kurugobwe na yantere kandi omwani kunu Rugando at least mani manyangu abantu emirimo nka y'abantu 20 baruga baguza kiboga ninga cyankwanzi abo nabo batakitambura so okorete emirimo kuguma muno nkiretamo esente kireta maka kuba stable ako abantu kwe barugomuka amaka gashishikara bashabagenda bakazi basigara bonka embera z'amakazi rema habaho domestic violence etakarebekaga so nkata abantu kubatikolire hi hati abantu amakagari muhakire so ejo niyo impact ya project age. Baguma embevo y'omwani ogwari kuhinga ishenkuru niwe yagwihire omuri Kampala omu myaka ya kare bakagureberera kurungi n'obwa hati gukiro muburize uko muntu aine kuhinga omwani kandi oku nuko arikushobora so kutembura kunahize kora test hati nabanza natekaho ekazi 10 ezo nangwa amazima gonka inyine sente zanyaza natamwe sente nyingi abantu bajyangwa kumurema konka no mato kagenda by'abantu akitwa ba business ito to believing aninga ntikiriza omukwesiga so 10 ko naziherize shwanyongere zindi 5 kuna yongere 5 kwati ngwa kumurema nabo ndanago basa shwanyongere nyindi zindi 5 hati zibabiri hati abantu bayanika kuja kubona imirimo hati yana bwe nimbona program yo kutangwa amizi bangira ngo niguza ko mu bw'umwana wahinga mwingi hati nijana tamo amizi no garezo za pipe zo kurebeza ateje ne drip irrigation system eje pipe za baraka kandi kuri twatwarebireyo eza pipe eza hose pipe ziri kusindika mu mitankaga so mwene story yo gomwani ekatandika ndiko amisamani yo method traditional approach konka
kutwikire yeza kuba plantation twagira ngo let us use intermediate or appropriate technology so ngo tutiremo irrigation so we are applying irrigation farming kugira ngo ogo mwani umucanda tutarira abo kuba wawatiremo sente nyingi kandi ukanga kutamu bakweta insurance ne basa kubeyo insurance company nga insurance yo kwenga yo kurango ya wa mitigating vagaries of weather so atejo niyo nka irrigation sagamiza gaga kwanga tambura mu pipe aga nigatuyamba umbwire gwecanda kugira ngo season tutagira na season so ubwo mwana hati nitshuruma tani zi 15 kandi tukahikira maximum akwa wi tuteka yangu twashwa tukagumana tugwa improvinga tuteka muza na nkeji ebyena byo kubika mizi kujya ngugatashuma tukamana tutamani moromaniwa norati entama ziri yaho zo kureta maniwa enteziri kuri zo kureta kaudanga so ebintu byona tubikora kugira ki ngo mwani tutunge maximum harvest tuza kutaho nenjoki tuzakora apiculture tutunge ejo tukore bee farming enjoki nziyamba maximum cross pollination so mwani gwa ni gurabya enjoki zikaza omwani ni gushanga gutunire gwena akatikona kijwire abogera ngo pollination yaba complete tima pollination nico mu runyankore konka abashomero P3 bacha basa kucyetegereza kindi nituza ko batuyine eziponde zituru kubantu yamwe mizi tuza kumana zo tutemwe byenyanja kugira ngo bugire bwenjura bezo ponde zitastamira tubone mwe cyenyanja cyo cyabahingi kurya kandi wrong side tuyinemo n'ibitoshi ibitoshi abakozi babonamo emere tuyinemo nakamuhogo abakozi babonamo ka starch na carbohydrates so story yo mwaneje na project yitege ya Rugando in brief ni kweriete atomani no guhingota ugo distancingota utamuchi okugurebera mbona so management kutandika okuhingaje omwani kugira ngo guhangare kandi kindi withstanding climate changes ekinda cyo mwana no kitera futi birali ibiri omwitakere rya kanjes atitakiri nyo ni tera futi birali ibiri then ekinan teri takerye higuru nkitabika haho esandi ibiri kibanza cyahora then hatobwe mbona kutamu manure decomposed manure ngi mixinga nitaka ahigura aho esandi ibiri zindi then mbona kutamuki mana kutamu mwana ubwo mwana tukukakangara then naiza kutamu mwana buri week rimani shukamiki amizo muri yeke kintu kugira ngo ngureke gubanze gwa developing emzeje ya white then atobwe bagutachikangwa weather so then gwa heza bati ate kina shwankire mira ruguru yekina nka nteka yekina nteka yo cyamahorunguru gentama mahorunguru gembuzi ninga amashege ntega ateke kitikija kinamane chaiza kwika higuru then ati omumwani shanteka muki amizi so ninta mu pipes ezo kwa amizi aro pipe inkara ifaro pipes no kwa nozera twantu turambura runkezi so ezo pipes nzituyama munonga kugira ngo mwana umugire bwe candago gwagwine mu ntakara gumize mu ndugira ki ni gukora so atogwe gubo mutindo quality gubo mutindo gwamani so kutukugumizamo hatugwinika ukwinika kwe nakoberekereje ntwinika omwani wanu gwaguri gumwe gwinika gukoranza hizo ari kurengera kandi yakine bitaji bibiri kimwe kitaji kiranza ahizo bari kuruga kindi kiranza ari kurengera cyamanyisa ngo none uronda right intensity yes so gwumwani ni gutanika kuremwa no kurwara wo kugwinikire ukabana right tikurwara uburwire bw'umwani bukira kuremesa abahingi kubone sento omwani shwa kigushisha akorite mutindo gushisha katareka ko mwani zumwe ahandwara eziri kuteganisa omwani nagira ngo neziretwa obutagufuhirra hamwe n'endeberrambi abahingire mwingi tuyine endwara zimwe ndwara nzaziri generic ziri mu butaka ziri naco ezeni zirugombanibwa kati nyonyine baniba badakumanya kufira niki ni hije y'ubukoko uri kweta black twig coffee black twig boa
obwo ni burya akati komwani nkaka bwakafumbura bwafumurira nkaha akakona ni kafa tubweza kukafumura tiya nibwo ndi kuba first nkareta amakansi ngakaterera aha then tukabukolecting obo butaji tukabugenda tukabuyamo tukabwose ninga twaheza tukaronda omubaze bakweta striker then tukafuiriramo kugira ngo butakanya striker ni yamba munonga bano ufira buri myezi 2-3 uburwire bwa buri bwingi no mano ufira myezi 2 kandi bwa buri ce buri myezi 3 umwana wotagufuhirire tokwiha mukanto n'ikindi burwire bundi bukuretwa no kuteyamwe byana wotabiremo umwana gutunga rust au frost shanga gwagira uruhumbu na rwene ruretera umwani okoma so burwire bundi twinemu oburwire oburi kuretwa nanka nanka termites passage ndeze kuretwa kuzimu nka ants red ants black ants obusisibirize ebisamunyo ubwo nibika bubumbiro shango mwani gwena guri mu kamahuri naho no fuiriza striker nebona munonga kandi oburwe bwindi bukwasa kuretera amababi gaba yero hano tare kirwire amababi gaba yero notekamo super green ninga super grow hati oburwire obwa leta super grow neta mamani neta mamani maniwa akubayo ne cha baherese oburwire ne ba wiki so ngwenkendo yakushangore herese tekeri gukora mwenkanyarwa rayije kankuwa tati nkurwa akare shangari inyina mani so nekitino cyamani kugira ngo burwire bwija butagira ki butakikiza mani embebeji nagikunda ahabwo kugira ngo nehangara kandi tere kutina mbera yobwire. Yes, ati embibe indi kubyara nembewo ejegeri ku iri gukora it is collapsing coffee crop yono gihinga yakayiguri yaheza kuremera ninga onda kujineka yone it is fulire it bends fulire ati kweri ku beninga fulire incyanye manyisango omushana gwayika midday ni guteramo uburwite bukaza kandi ebebe bitebe biri kwera biri street tibikabona umushana guri maximum bicara kugire burwire bigira rust zejo rust ne kira future turoze bo mu mwani gubara umutindo konke biti kubiri kugonda amabyaza kugera biti byajya biti kikagonda ato umushana ukatera hakurungi hati uburwire tibukagera ki tibukaza kandi kintu no mwani gusya entakare ziri kuba ziri red ushanga hatarimo kajunde ninga hatarimo nanka oruhumbu so mbibeji niye rukundera itaka narohe mbibe zinagezo kutestinga zande mazagmanizoma so cyama isango itaka tirika kunda izindi varieties so iyo variety karugari tata witu baba yagihingira kagire Buganda so tukaguma tugine akana korera abaganda mu myani yayo mwani yagureto munshaho tukagura ga bed zone nigo gonyene gwa kakundera itaka yes ekiti cyakine myaka mwenda cyancyurwe kiro 5 kandi wagmo kireberire je nkibasa no kusyakirigana so ubu myaka igukumara niko guri kweyongera kugira ki gwitaro kugira ngo ise myaka mukaga mushaje ngo hatu ngo gwiho gwe ni gwe mani gwe yongera kwereza onka utakireberire ni kirwara cyoma so warangwe cyo nkeki variety giyitu ya cyayo ngo abwe myaka mukaga ncyacyarebura endeberera konka wakirebera je nkisare myaka 20-23 kuno muri kungira katari ko mwana kemerire katamukine katari ko mwana karimo abo kugira ngo hatumwe n'umutindura ntushuruma je mwani so umwana gwino ebeye kandi abari gushoroma kubati batinire tukabayomberera batinire so umwana ikiguta kiremwe bambe nkagu red cherry nishinye ngumishata gugu wahiza kushoroma then wagusa ni gumwe 2025
gumwe n'enkumishatu konka gubiri gwekira gumwe n'enkumitano hata rwaro bwo babe aba parliament babe ni bayomba n'aba coffee development authority n'aba government gukasharuka enkumibiri abwe ndurejo yes konka gubiri gwekira ari gumwe n'eche konka ntwe we hope ni guza kushaka gutemba ko bakikuru ni quality ati kuno muguza ba itukunu haina abantu abine kofi abine byoma byo kushura so ni ubwo umwana nko gwanye nimba ninguguza abine byoma bikushura yes tutukabasa kugira ngo batureda bakagubasa nkogo kwani mwingi bone babagurura bari kushura umutone nari kune imihanda iri mibi imihanda kuno ni mibi konkara disaka yatayire kuno ya promising ngo karije garuka niye kutwa greda netereza akuba ubwo muhanda ngo gubene gukora gikuruga kashenyi kuza rukungiri ukana guhati yandebera imvura yagumara mani so we hope government nka yeri serious uzuma kije karankije project naye kijire nangwanye tamwa majuta konka grede giraki hakora umwani tubona gutambuza kandi ubuzima kana bore potinge na district ko emihande ginimibi aba district bakabishyira bagirebire konga bawujya babirembo twabihango nanga batebacifira konkezi tunziremo okutunga omutindo gw'omwana omurungi nikira kuteganisa abahingi bingi baguma nashobora oku omuhingi aine kugera omutindo gw'omwani kandi mbajungu tubasa kujeta complete value chain process tutandikira ahaku ensigo wagireberera ukagiha all nutrients ziri kwetaga kugira ngo ikure inamani etakura eine muki oburwire then yaheza ora gihinge cyenda cyora gihingemo ukitebekanisi zota kugira ngo egire mizi ya white je ya white ne kutume cya kora kiri green amo yagari green then kwikaho ekitokora kibendinge umubwire kandi ukatere byana nibicendeza umutindo gomwani then obukoko kagufuhirira kugira ngo obukoko hatazamu pathogens when you deal with diseases and pests so wita obukoko ukaremesa burwire then omwani gukakuraje then wakugushoroma umutindo gomwani climax yo mutindo gomwani okushoroma kari red pure red akari kutukura akengire nocho kwakiri yero utachoroma shoromeki oguri red washoma oguri red then okugwanika ogwanike ahigutakasa kubona ki obutita mushana ninga ogutaha butimba ninga ogutatondo bari kutaza butaka so omwana ogwe gweza koma bakagusa nakahoho kagwe nikakabonire no mutindo ngwagubonire nebeyi nebonire nakatari nikakabonire mwena aitwa abafama ntitubasa kuto mutindo gwa mwani ukatona katare ko mwani nebeyi yo mwani kandi tukusha tukabyitera okay nokora na noha umufamire yawe mu business ejo mwani business ni kora no mucyara wanje yito bakama page plantation muninga project abo kuba tukakiteka kare konka twacherewe ho kukikora konga we came up with this idea 30 years back then 10 years back we started it, we launched it. So now we have 10 years testing this business and so far since neighbors bitu batangiye nabo kwenda gukora plantation kandi abana they are still young but after graduation ntuye kubareta tubereke kiturukora they become part and parcel of this project because we feel when I reach 60 I will surrender management. I will only become an advisor. Akokuba this is too much work, you don't rest. Yes kandi sheno nubulimo nabakoze riko berekerera kwa bakora mistake bakwiye kwasa ngo olinga kandi tebagikora uriho. So we need to make sure that omutindo gomwani farmer kandi uri kubo ugitandikira buri wabe cyo kurebera umwe niko mugiye cyarata abantu nibije bareberaho bajya ngo ya twakegako then community giyambira utandikira umwana community ahinge yambire abakozi kabone bo kuraba ryuko atomutabasa kumukoma ngo yabure sente zo kutwara umwana yishomero kataba kasa kumukoma ngo yabura sente zo kutwara umwana hirwariro ninga ngo yabure bijwaro
nangwa nabamwe bine kune bibina by'amani byabataka kwetungura bine muza boda bine muki ate senti uza kuburira no bine uburwire ni wako hanu yitu umurimo get open cyokora stagira hono nekigo no tahamu ofuno mulimo so kandi runaku ntushashuriraho wayenda ntushashura buri kwenda ntushashura buri kwezi each scheme yo kwenda yo yes saka sente karo akuwa ze sente zono yemirimo nekorwa abantu bo kandi kindi community nijereberaho ati nimba hensigo sigo tingo zibaguza nizibahera ushabagenda baza kwinga bayimba hingira kimwe kandi kindi nanyine munke aturuze zo kandi betaga nkezi namwe nunka fama onyegira muna developing nawe plantation nka hiya umweta kuko Uganda gisereje ya B nawe arimo nakuri tnitamani nawe ninyesiga nakuba ari kunyambaho mwatizana turuze tumukubasa kutamuzo turuze ndatizana nkeboma ezo fuhira pesticides ati nayi nonka mu nkoro taro izarimo kugira ngo afuire umwana guheze ate boma zona tuzitomo puru zona nzemo nanya nandi into nagira ki boma zikwito ubukoko tuzikikiriza uburwire kwitambara muburize hari bimwe ibyari kwenda gukora umubwire bwo misho kandi oko nuko agarukiremo fisher plan zeji farm is that nituza kuji developing alongside other projects konka in minimum so tuza kutekamo centers ibiri za zenjoki beehives hale seri kuri ejo ekazi komeze seri za kwazine enjoke zazo neze ekazi komeza kwazine za zenjoki ezo neza cross pollination kandi wacho bwiza kwa mburuga mwe senzo kushashura ki abakozi ecya kabiri nituzako batwine farm zente ezamate amwene zo kutamashe niza kwanze leta maniwa kandi zirugamatego kugira go kushashura abakozi n'abakozi kubana mwemere amwene tuza kutahona improvinga na nkeje na drying system kumuraza garukameza kushanganya n'ubutimba mwani gundi kugwane ka butimba kamwa kushwaga kendi joru after 3 years nza kushanga inyine cyo makiri kusa ubwo mwani yes so we shall develop the coffee value chain kutani chera harusigo mpaka kufika aha clean so mbeno ine plan ya value addition value addition yes so itomponto enda gukora value addition complete value addition process omwana gwe ariyo nagwetoroza ebiti bye bitoma kwenda kurinde byo buhangwa hamwe no kukwatitaka yes okukutukurinda buhangwa omuryebi ebitoma bihingirwemo tuza kutanga ebitoma byo kwenshuwaringa ngo abaho nanka ecosystem tuza kutamo ibitoma byo twabiyire no kugira ngo tutwabikaho je muri twabitiremo ekindi tuza kuba nitukoresa manure koruko harvesting munonga itakari garuke nyuma so wateka mu manure arusha ryaki rejuvenating so bonondo urinda obutonde bwensi ekindi tutwantwenda ngo nka amiza agariya hati gashumi nitutaho solar system nyenkoresa solar nyo kupampinga ejo solar teka giraki teka polluting aki amize na valley actually I use solar system so we no kurinda ubutene bwenshi so I use green agriculture or green commerce or green marketing nahabora abanyayuganda kuhinga omwani kandi ngo bagureberere kurungi entasiye yabo neja kuhinduka so mwenu obahabuzi nkani mbaha farmers omu Uganda yona ahako mu cyare cyorede n'abahiri umuhinga mwani omubwingi mwenu yeri nkeka mutahinga ezirya hasi ya mukaga mwamwe nitaka kandi mwamwe nitaka lingi zitaza hasi ya 10 konkora hingo mwani atagurugaho kandi atagusigira abakozi agureberere niguruga mesente kandi mushoromo mwana guhire kandi omwani mugufuhirira bukoko butazamo ikindi wari omuntu nashomwa numbisi umugambiro tumnanke cyo rukora giriki kigwiro tahu namanguti bikukwasira wakoba ogogwa ashoromo mubisi no kutumebe yo gogwa giraki gwazasaka byayikayigurwa gujwanganya
rero bagujwanganya baronde beyi yo gujwanga inyago yangwa guri mubi ebeye za haso nibwo bahabuze bundi kwa kandi bana bakwinga mwani bahiza kusya eka 10 garayiguru batemuki aka utamizi batemuri bari mahasi bihamizi batengahe umwana ko mwani gwetaga mizi throughout the year it's a perennial crop sishimugane bona mizi throughout the year tishimugane gendera season za nature iyo bare abanyagitaho erizoba porogaramu yito yo buhinji no burisa niko twagihendera tuti kandi na nyine Spiriano begumanya abaguma umurugando bwambara rukungiri district twareba umwana gwa kwinga kandi gwe ekika cyabonera hakuba n'ikihirari bishenkuru na hati ya kicaroho takwendeka naza kuronda bed ningangu nazo mu maduka kuronda imbibo zo mwana bakabana baguza imbibo zo mwani kureba ngo yatungeje hati akubana nogu yatwereka ngo ndubasa gukora ejemyani ya hateroho nayo okwera ukora kandi kukura munonga cyasiyo myaka nkamwenda abanakiyaho kirozo kwika 50 kuko yaba natushobora kandi yagumizamu yatwereka n'umutindo gomwani amani yagateka hakushoroma umwani waburi umuhinji w'umwani reba ngo washoroma umwani oguru kutukura hakuba umwana ogwe ngogora kwise akabeyi akuba kuba oina umwana umurungi kandi otunga akabeyi karungi twine aba crop champion abantu bakora ikijumusa reba ngo waronda crop champion waburi umuhinji wena ahori ndero n'emisharuro yawe yebase kuba eyekika cyahiguru program eji kanji hende raha asafuturi yahebwa niwe nabanyine aha kamera na Province Kampora producer nyowe umuherezo wawe ndi Ivan Tsimi.